Maya payabak po. Hiabetala king panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas and Rus Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Jaime and Adena David and family, Nicole Maris Yamaki, Eri Fukuda, Salalila family, Ron and Tetsi Ocampo and family, Paul and Chicky Velarde and family, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Calma and family, Soberano and Salamat family, Jane Raimundo and family. Para king birthday Thanksgiving ng Emmanuel Pineda, Shioni David, Camila Naila Canlas, Joshua Celeb Garcia, Aaron Michael Rason. Para king ligtas ng pamaglakbe, Dixon Orense. Para king special intenciones dari Marie Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dairit, Stephen Floyd Gopez, Camille Angelica Nuki, Patricia Foronda, Cerezo family, Noel Aiko Yamaki, Noemi Micaela Yamaki, Josephine Almario Fukuda. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Ruvia Gonzalez, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dairit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Duruelo, Irene Autencio, Pauline Dairit, Estrella Manalad, Bioderito Pamintuan, Emmanuel Pineda, Gloria Fajardo, at ding sablang kapatadamasakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya dari Ani Rason, Antonio at Josefina Gibara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert and Angie Bautista, Imelda and Clifford Ray Umali, Socorro Tiksay, Eusebio at Norma. At para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayango na biye, ni Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar Umali, Estrella, Paula, Lamberto, Teresita, Cristina at Elsa at Arturo. At ding sablang kanadwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapakarela at ding sablang mete ulining pandemic. Makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID. Yung kaya katamo pong mas presider ngayon kayabakan, iyamong EJ Cruz.
Amen. Jesus nga nakikatamo, nung do ka rin tingadwa o ato, bititipon laging nagyuko, at di ko karing usal da, at itake tinging lagyuna, dinya tsuta mo, busal ning Ginoo. Kaya sana'y mantabe kay kayuhan. At keka antimurin. Bititipon tamo at mga anak ng Diyos, ban pagmasusyan, ing 23 Domingo, ning karaniwan ng panahon. King Evangelyo, damdaman tayo, ing paganakan ng Jesus, nung makanano talang ang tabayanan at sopan, ding kapatid tamong magkamali at mikakasala. Karay pinandit, alatamong binulat, king pamangailangan ng sahok, ding kapatid tamong mangailangan at mikasala. Mawat tamang ngening kapatawaran, king Diyos tama. Itamangan, magkumpisal mo, King Diyos, amay payang tuto, at ke kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amanaw at dapat, at miyayariwang kakulangan. Huli nito, panigapuko, kang luwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at pinpangapatawa na rin kasalanan tamo, midalatangan sana kinbiye, alananda. Amen.
Makirandam tapo king ama no ning Ginoo. Pamasang ibot, king libro ning propeta Ezekiel. Migsalita yakan ako yung Ginoo, nga na, ngeni anak ning tao, tilduanda kang bante para king bansang Israel. Potang damdam kang amano karing labi ko, ipayabot mo karela, ring babala ababya ko kekang. Nung pabalo ko, king ingmetong amarawak ataw, malapit neng mate. Dapot, eme pepabalwan, bang yang makapagbayong biye, at bang miligtas ing biyena. Mate yang makasalanan. Dapot, ika, ating pakibatan king pangmatena. Nung inamanwan meng maglarin ugali, dapot eya tinok ng darapat pamikasala, mateya muring makasalanan, dapot ika, miligtas ka. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat tapo king dalit, nung ngeni damdaman yu ing kayang siwala, eyo sa sisyas ning puso yu. Ulitan tayo po. Nung ngeni, damdaman niyo ing kayang siwala, eyo sa sisyas ding puso yo. Miyako keni, magkantatamo king Ginoo, puryantaya ing Diyos, amagligtas kay katamo. Lumapit kayo kaya, kambening kapasalamatan, masayata mong midalit kapurian. Nung ngeni damdaman yu ing kayang siwala, eyo sa sisyas ding puso yu. Meko keni, dukuta mo at sambanya. Tara, siklod tamo harapaning Ginoo. Iya ing linalang kaya katamo. Iya ing kaya katamong Diyos. Itamo ing balayan at kayang pagmasabalan. Kawan tamo waring kayang ingatan. Nung ngeni damdaman yu ing kayang siwala, eyo sa sisyas ding puso yu. Pagramdaman nyo ngeni kayang sasabyan. Eyo sa sisyas ding puso yo. Eyo sa pakyapusan, inggewara ding pipumpunan nyo karin meriba, inyang atilo king disyerto ning masa. Karin inamon dakot pinyubukan, bistat mat karelang tengalan, ing depatan kong mayap, para karelangan. Nung ngeni damdaman yu ing siwala ning Ginoo, eyo sa sisyas ding puso yu. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, mangilag kayo king nanumang pakibatan. Sukat mo king mikakatungkulan kayo. Ninuman ing malugod king kalupa ng tao, may katupad ne king batas. Ding kautusan, eka makipangalugod, eka makamate, eka manako, eka mangaibugan, detingan at dingaliwa pa, mumulilangan king metong mong kautusan. Luguran me ing kapara mong tao, antimo ing sarili mo. Bukod mong ing lugod, ing mamerwisyu, king para yung tao. Ulinita, ing lugod, ing katupara na ning kabilugan abatas.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, ing Diyos at siyukang Kristo, ban pakikasundune ing yato kingkeyang sarili. At ing maya pabalita ning pamikasundo, pigkatiwala ni kaya katamu. Amen. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita at pangkag San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringke ang alagad, nung ikapatad mo may kasalay at keka, lapitan ni, at ipakilala mo kaya ing pamikasala na. Dapat daptan mo ing makalihim, itasanang kayo madua. Nung pakiramdaman na ka, ikwame mong abali kalut keka ing kapatad mo. Dapat nung ena ka man pakiramdaman, mituki kang metong o wadwa ka tao, baling na naman piyamanuan niyo, malyari di patutuanan king amano na ting adwa o adto ka tao, anti mo'y sasabyaning kasulatan. Dapat nung karela man, eya makiramdam, isumbong mo niya mo ing Santa Iglesia. At nung kanitaman, eya makiramdam king Iglesia, yapos mo niya mo anting metong adayuan o metong atalabaningil buwis. Sasabyan ko kayo, na naman ingay paintulot kay tiyato, mo naman may paintulutan ka rin banwa. Na naman ing paintulot yu kay tiyato, karin mo naman ing banwa, may paintulutan. Antimurin sasabyan ko kay kayo, nung dingatwa katakke kayo kay tiyato, bisan metong laking na mga duwanda ing panalangin. Pagkalog na kay kayo, ningin pa ko matsumanwa. Uling lumarin man at igadwa o at tumatawang nititipon king lagyo ko, at iko, karin, king busal da. Ing mayap ng balita ng Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Nung kanitaman, eya makiramdam king Iglesia, yapos mo niya at ting metong madaywan o metong at talabaningil buwis. Magrasya na ba po kay kayo man? Wala gusto ko ikakatawang misa, ngayon katawang pulot at Domingo, ning karaniwan ang panahon. Ini pong kakatang Ebanghelyo, ing title
Panayantaya pitaya, gusto, igmeto ka tao. When do we correct a brother or a sister? Ipag-iba, if they have done something wrong. Gusto talang day kaliwang tao o tanang kamalina o kaya po takatin lang asira o kaya naman po takating may nandaman paulining karelang salita o amahan. We correct our brother when there is brokenness, when there is woundedness. Pero kailangan tapawaling maninaya. Kitang oras sa igmeto ka tao, meto ka kamatagtao, may nasakit ya o may kapanasakit ya, or something has been done wrong or wounded and needs healing, panayan tayo pa, oras sa ita. Every sasabihan na rin doktor, para ras damdaman ta karera, prevention is better than cure. Palagay ko makanyan mo naman, pangaras king pamagkulang ng banang neto, lalong-lalo na king karanasan tamo ng kasalanan. If sin is a spiritual sickness, sana kalupa ng vaccines, tinulong na kay katamo or COVID, at inyapin kaya malyaring may nga mong panulo, banayang patantao, in pamikasala, o yung brokenness, o yung sinfulness. Can the infection of sin be prevented? Ing maya pabalita, wag, malyaring tang ayang pat, ing kasalanan. Brokenness can be prevented. At potang pamabiyasa tamang manampak, kitang pamikasala, kitang failures, parang errors, pamagkamali, kanita mapabawas, in fraternal correction. Ding pamamasa tamang ining Domingo, tuturo na katamang nanong sukat tanggawan. What do we need to promote in order for us to prevent fraternal correction? Kailangan tayo tatlong bagay i-promote tayo o biyayan tayo panaywasan tayo in fraternal correction. Una, to avoid fraternal correction, we need to promote fraternal connection. Bagay ing fraternal correction, kailangan tamang ipairal fraternal connection. Imagine niyo kung imet masinari, halimbawa, papunta ka isang ban o pauli kayo, manayo kayo o lalakad kayo, biglang hindi ka promosyon, o kaya may traffic ka, tindahan, kasi ating aksidente. Lalo mo yung paramdaman mo. Siguro, nung mag-drive ka, mapupulisit ka pa. Naku, may traffic na ito. Mapupulisit ka. O kaya, siguro,
yung ginamit nito. Jesus addressed the other person not as others, but as brother. If your brother sinned against you, nunging kapatid mo, ni kasalayan kita. Every bago tayo, di meto ang kasebyan. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng katawan. Uri ng sabihan na yung malatiyang parte, uling kabahagi ni, kadake ni, ning meto ang katawan, agya kitang maragul ng dake, mga sakit. Agya mga nanong iwasan, potang bisabit din, kaya kalingkingan, panandaman natin, ning mabilong mong katawan, masakit yan. Makanitay sukat tang maging kapanandaman kanang kay katamang kapatan. Potanging kapatan mo, masayaya. Potanging kapamilya mo, masayaya. Dapat ikaw naman masaya ka. Pero napalalyari, nengkay, potanging kapatan mo at inyong achievement, masayaya, mabubulsit ka. Bakit may hingit ka? O ba't yan din ako alam? O ba't yan din yung may kapatalakan na yung masanti nga mali? Ako failure to impyero. Malungkot ko, may hindi. Potanging kapatid mo, siping mong mali, kaluguran mo, may nandaman niya. Dapat ikaw makakasakit ka naman. Pero na minsan, hindi katamang maging ugali. Potang may nasakit yan, o bakit? Gusto kayo ba yan? Masaya ka para kitang masakit mong katawan. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Nung naring panagdamanan ng metong at akin katawan, uling metong kayo mo, dapat yan tingmanan naman. Kaluran mong kapatid, naro'y ugnayan mo, kareng tao makapadulog kayo. How do you deal with people? How do you treat others? Do you treat them as part of you? Or do you treat them apart from you? Sila ba ay kaisa? O sila ba ay tinuturing mo iba? Tandaan mo kapatid, potang tuturing tanating tao ang timong kapatid, at panandaman na rin tao at inulutod at magpasabal karela, palagero, elamanado, kibye, tukso. Potanging meto ka tao, inspire niya kasi ating lulutod kaya, ating connection, ating ugnayan ng timong pamilya, ating ugnayan ng timong community, siguradong malawak yung manalo king pamamasan. So muna, to avoid fraternal correction, we need to promote fraternal connection, ugnayan. Kadwa, to avoid fraternal correction, we need to promote fraternal appreciation. Fraternal appreciation. Poto kong lawin-lawin talareng tao, ako po nagkay makukumbinsido. Ing tao, ing panahon tao, as nagka unfair. Bakit unfair tao ang mong tao? Kasi as nang kaligwa kita tao, ing magpintas, ing paratang tao. As nang kabilis kita tao, ing musga karela. Mayan king lumtano, ing lunto at manila
salamat kayo. Pero nakakakita ka kayo, tingnan mo yan. At ila mismo, o takaman yan tao, i-inject karela, in psychology, o ito'y makikita. Anyapin, when we look at their brokenness, sinfulness, o ito'y makikita. But if we learn to appreciate and affirm others of their goodness, they will less likely to fall into sin. Bago ka natin yung kaya pa. Uling ating tao mag-appreciate ka rin.
sa King Diyos amay payang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pingagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katnungal do sinubriyang mebye. Pepaytay sa banwa, makalukluk, wanaling Diyos pang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik nga naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon mega mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang miyering mete, at king biya nananga. Amen. Biyang-biyang manalangin, king mapamamalulutan Diyos ay lampatan at papakit kay katamo, king mamatawad ng grasya. Katamong manigapu, pakaluluan le ing balayan mo, o Ginoo. Pakaluluwan me ing balayan mo, O Ginoo. Para king metong mapamakalulong iglesia, anong nu ating lugal, para karing mayap, ban ela mi paimburisan, ding palpikasala, ni mi painggulutan, din taong sisisi, manalangin taking Ginoo. Para king metong mapamakalulong lipunan, anong nu ating kagalangan king bye, para karing ating kapansanan, at nung nuring tao, ila ring talapamahala, at talataguyod king tulaning balang metong at metong, manalangin taking Ginoo. Para king metong mapamakalulong puso, para karing kay katang sarili, ban parati tamong manatiling makasadyang munye kapatawaran at manyawad kapatawaran, manalangin taking Ginoo. Para king pakalulo at pamikaintindi busal din kay katang pamilya, ban parating lang ating diwa ning kapibabatan at mamatawad alugod, manalangin taking Ginoo. Para king metong mapamakalulong komunidad king kay katang parokya, at tatanggap sikanan king panalangin at king Eucharistia, ban akargara ing puso, ing pusan at kakulangan na ning balang metong, manalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan na ring pamisa, hiyulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatid tamong meyango na bye, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Mapamakalulong iba, binyene kay kami ing betong at betong, ban maging kapatid ni at maging tandaan kay ng loob ay langanga. So pan mo kaming maging mapamakalulong kawangis din kay ng anak, Yesu Kristo ang Ginoo. Amen.
Tanggapan sa aling ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning kapayapan at lugod, manalo na sana ning dawan ni, pagdala na kami tunay na panyamban, at pakisalmetong nakikita, ipagkalog mo iti, kapamilatan ng Kristo, Ginuni. Inginu, mantabay at kay kayo, At keka antimurin, tayo rin puso. makayat na no king ginu, Salamatan tayong Ginu, at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay din karapat dapat at matulit, pasalamatan na ng parati, luman ka rin o pa, Diyos, kikalanan at lubos may payo. Inyang may kasana na, tingke kang anak, at iparayuking sipig mo, binaling mong pasibayo keta, kapapilataning daya ng anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal ng Espiritu. Tinipon mo rin kay kang anak, tingke kang Santa Iglesia, pan maging metong layin pa, antimonong makanano ngayong meto, ikaw, ikuktong mga anak, at ing banales,
itimabye at banal na sakripisyo. Balikdan me pag-amuha mo ingayahin ninyo ang Santa Iglesia, at kasalukuyan, alalawen mo, hindi daw ang sarili na, paulining kamatayan na ikuwara kaming sinutkepa. Pagkalam mo, hindi kaming nisulo-sulo, kayang katawan at kaya, likatwan kami king banal na Espiritu, maging metong kaming katawan, metong mga Espiritu kang Kristo. Dawa na kaysa ng metong, ay langang daw kepa, at kapalirian na kami pinagayanan, king pimamanan, tingkir ang banal. Muna kang Belang Maria, kapinanman Birhen na ito ng Diyos, kamberang Jose, kayang esposo, kayang taber na rin apostol at maligayang martires, at ding sa walang padal, pauli ng pamamila tanda, manalig kaming mirinan kaso panalampatan at king arapan mo. Oy pa itisan ang ayin ng panasot ni Kepa, mamumaya kapayapan at kaligtasan, para king mabilo gayato. Pasiklangan me masalpantayanan at lugod, ingkir ang Santa Iglesia, akasalukuyan maglat me kay Tiago. Kambede kay ang Talasuyo, i Francesco, ingkir kaming Papa, kang Pasyalan Florentino, ingkir kaming Obispo, kang amang piting kay kaming Pura Paroko, ting sablang pari, releyos at patpari, at ting mabilog mong balayan ay nagpus ingkir ang na. Oy Papa, karamdaman mong litmong pakalulo, ing padalangin na liting pamilyang tinulong mong talak at arapan mo. Lulusan mo mga tipunan din sa lamang anak, luna pa man makasawa. Ganakan mula naman din kapatadling layamuna din. Din sa blangketa may matula at layamuna ketiyato. Malugod mo sana ang tanggapan, tingkir ang kayarian. Anong mo kay makayang magkanit lubos king ligaya ng alanangga, king kapaminatan ng Kristong inuli, at king uli na pagkalong mo kinyato, king sarlang bagay, maya. King kapaminatan ng Kristo, kamben at iya, ipangmaypayang tutu, kato ni Banal na Espiritu, pupuriang naman parangalan, manggaman, king alanangga.
panyatang ng Yesus Kristo, kay kaming kanakahalos. Uling ke kaing kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. Oy payo Ginoong Yesus Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan na lakon ko kay kayo. Ing kapayapan ko babiyay ko kay kayo. Emo sa kabalikdan din kay kaming pamikasala, nunelawan ng kasalpantayanan din kay ang balayan. Pamayapan may pong bilugan at pangkikaburian mo, ikan mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ni Gino, yang mantabe, parati kay kayungan. At keka antimurin, Bakit tamang ini, ikakanetong tamang inlugod at kapayapan. kapayapan po kekongan. Kabataan niya Jesus, ang kordero ng Diyos, ing bilalabok ang kasalanan ng yato. Kapalad na rin mayayawos, kinapuna ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat igkas miyang amano mo, kumayap na ako.
Announcement. Our next dialogue cluster is on Friday, September 15, which will be held at Cluster Phase 1B, with the residents of said cluster as sponsors and the Christian Family Movement CFM and the Music Ministry as support group. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Assembly and preparation at the church patio. 5 p.m. Motorcade procession of the sacred images of Our Lady, Queen of the Most Holy Rosary, and the Saint Jude Thaddeus to the venue of the cluster mass. 6 p.m. Holy Rosary. 6:15 audiovisual presentation. 6:30 Holy Mass. 7:30 motorcade procession of the holy images back to the parish church. Please note that there is no Mass in the parish church on September 15. Let us instead join our cluster Phase 1B community in these activities. Thank you. Manalangin tayo. O Ginoo'y gawa ng sakramento, pagkaluban naging pamamanatye, mananasan ang dating regalo ng kinanan, kailan naging makiraki kiki ang diwang damat kingalanangga. Ginoo man tayo at kayo, At keka antimurin. Tuyo-tuyo tugyo kanigapong ng bendisyon ng Diyos. Panwanan ng wasana at ingatan ng Ginoo, sundan niya sana ang lupa na kayo at katwan na yung kingayang lubod at grasya. Baligdan ang wasana ng litpong ganaka at ibigyan ng kapayapaan kay kayo. At bendisyonan kayo ng Diyos lubos mayupaya ingin pa, inganak at ingbanal ay Espiritu. Amen. Ikinatang misa ay aline, kumetang king lubog at pamanangga king parang tao. Salamat, King Diyos.